Ono što imam, to ti dajem. To je rečenica apostola Petra koja je zapisana u Delima apostolskim u 3. poglavlju. Ona je vrlo poznat biblijski tekst o isceljenju hromog koji je bio pred sinagogom, pred hramom Božjim. I pročitat ćemo 3 od 1 do 10. Znamo taj događaj koji je među prvim nekim iskustvima zapisan u Delima apostolskim. Može? Da. Еден ден Петар и Јован заедно отидоа во храмот во 9-тиот часот за молитва. Таму имаше еден човек, сакат уште од раѓање. Него го носеа секој ден и го поставуваа пред портата на храмот наречена Красна, за да проси милостиња од оние што влегуваат во храмот. Тој, кога ги издогледа Петар и Јован, кои сакаа да влезат во храмот, запроси милостиња и од нив. А Петар, заедно со Јован, го впери кон него погледот и му рече: "Погледни во нас." И тој ги гледаше внимателно, очекувајќи да добие нешто од нив. Но Петар рече: "Сребро и злато јас немам, а тоа што имам, тоа ти го давам. Во името на Исус Христос од Назарет, стани и оди." И само што го фати за десната рака, го исправи и нему веднаш му се зацврстаа стапалата и глуждовите. Па скокна, се исправи и почна да оди. Тогаш влезе во храмот заедно со нив, скокајки и фалејки го Бога. И сиот народ го гледаше како оди и го слави Бога. Луѓето го познаа дека тој беше оној истиот што седеше пред портата на храмот наречена Красна поради милостиња и беа полни со восхит и вчудоневиденост за она што се случи. Амин. Koliko toga primenimo posle svake nedelje u naš svakodnevni život? Ko smo učenici Isusa Hrista, slušamo propovedi, čitamo reč Božju, molimo se, dakle, sledimo Isusa Hrista, koliko menjamo svoj život, odnosno Biblija što kaže koliko rastemo u Gospodu, koliko se sve više i više učimo da budemo slični na Isusa Hrista. Želim da danas nešto naučimo, ali ne samo da naučimo, odnosno ne samo da slušamo i čujemo, nego da počnemo to i primjenjivati kada odemo kući. Zato što apostol Jakov je tu vrlo interesantan. On kaže, ako slušamo reč Božju, a ne izvršavamo je, onda varamo sami sebe. Varamo se. Na neki način zadovoljimo neku svoju potrebu duhovnu. Bili smo u crkvi, slušali smo reč, kako je bilo je lijepo, svi smo plakali, pevali, ovo, ono, odemo kući i opet sve teče normalno kao što je teklo ranije, sljedeće nedelje opet idemo u crkvu i u stvari vrlo retko se hrišćani menjaju, vrlo retko rastu. Ne kažem da nikad ne, ali želio bi da danas vas izazovem u tome da svako od vas razmislite koliko godina ste učenik Isusa Hrista i koliko ste uzrasli. Koliko napredujete u svom duhovnom životu. Ako uzmemo jednog bilo kakvog majstora, da li građevinca, da li automehaničara, da li za kompjuterom neko ko ide, ako on završi tu majstorsku školu i počne da radi, koliko zna? Vrlo malo. Međutim, zamislite sad majstora koji posle 20 godina još uvijek skoro ništa ne zna o svom zanatu. Šta bismo rekli o njemu? Zamislite sad jednog hrišćana koji 20 godina dolazi u crkvu i isti je kao što je bio druge godine kad je dolazio. Ili 5. godine. A posle 20 godina. Razmišljamo
o tome, odnosno o sebi, koliko rastemo. Kaže nam u 2. Petrovoj 3.18, što više rastite u spoznaji Gospoda Isusa Hrista. Jel? I jako je važno da rastemo. I danas želim da nešto iz ovoga teksta naučimo. Naime, dugo godina me na neki način muči da dolazimo u crkvu, čitamo u Bibliji mnoge predivne stvari. U Starom Zavetu kako je Bog silne stvari činio, u Novom Zavetu kako je činio. Okrenemo današnje vrijeme internet, gledamo u svetu se stvarno Bog deluje na ogromne načine, čuda čini, isceljuje ljude, menjaju se, obraćaju se ljudi, crkve rastu i tako dalje. I onda se pitam, zašto se to nama ne događa? Šta je? Da li ćemo tražiti neki izgovor da Božja volja, ko što obično je Bog za sve kriv, jer za sve što se ne događa i sve što ne uspemo, kažemo takva je bila Božja volja, što sam ja inače jako protiv te rečenice i nikad je ne bi izgovorio za nešto što se nije dogodilo, a trebalo je. Jer mi na neki način opravdavamo sebe, opravdavamo nešto što se moglo dogoditi, nije se dogodilo, onda kažemo Bože ti si kriv. Razmislimo malo, kad kažemo takva je bila Božja volja. Da li je bila Božja volja ili smo sami izabrali? Da li je Božja volja bila da Adam zgreši Eva? Nije bila, ali su ipak zgrešili. Da li je bila Božja volja da David zgreši? Nije bila Božja volja, a zgrešio je. Jel? I Salomon i mnogi drugi, jel? I tako dalje. Stavimo se u jednu takvu način razmišljanja i krenimo da rastemo u Gospodu. Ovdje, upravo ovo što sam rekao da mi je tema danas, jeste nešto što je mene lično počelo zanimati i da kažem, možda je reč progoniti. Petar je rekao, znamo ceo slučaj, da sad ne opisujem ponovo šta se sve dogodilo, Petar je pogledao tog čovjeka i rekao je, nemam srebra, nemam zlata, ono što imam, to ti dajem, i onda mu je dao. To je vrlo interesantno da počnemo razmišljati šta imaš, a da možeš dati nekome ko ne pozna Isusa Hrista. Šta je to što možeš reći, ovo ja imam i sad je ovo dajem? Jel? Obično hrišćani negdje zastanu na nekom svom rastu duhovnog života. Prime Isusa Hrista, urade pokajanje, dožive nanovo rođenje, možda neki dar dobiju i tako dalje, i onda nađu svoju zajednicu, svoju sredinu gdje će biti, gdje će dolaziti svake nedelje, i onda većinom tu negdje to sve stane. Ne napreduje se dalje, jer kao eto ušao sam u lađu koja ide u nebo i sad mogu mirno da sedim, da plovim, jeste, moram svake nedelje doći, moram slušati, trebam se nekad moliti, moram pročitati, i tu je onda neka stagnacija, takozvana, ako uopšte postoji. Ja ne vjerujem u duhovnu stagnaciju, vjerujem da čovjek ili ide gore ili ide dole, i onda to nekad bude ovakav duhovni život. No, Petar je ovdje rekao čovjeku, ja nemam ni srebra ni zlata, dakle nemam, ne govorim, ne materijalno. Nemam materijalno nešto da ti dam. Možda je imao nešto, ali imao je nešto više. Ja nisam protiv da pomognemo nekom siromašnom, da mu damo novac, da i tako dalje, ili neki hleb, ili bilo šta drugo, ali Petar je rekao, ja nemam srebra i zlata, zato što za ljude srebro i zlato je neka najveća vrednost. Ali kaže, imam nešto vrednije. Ja to imam. I Petar kaže, imam ime Isusa Hrista iz Nazareta, koji može da te pozdravi.
Ja to imam. Da li to imam ja? Da li to imaš ti? Isus je naš primjer. On je došao kao sin Božji na ovaj svet i zaživeo je život kao čovjek. Kao jedan od nas. Kaže nam Božja riječ da je prošao sve iskušenja, sve slabosti su ga uhvatile i čak bi rekao više je prošao nego bilo ko od nas, kao čovjek. Teži život i tako dalje. Ali ono što želim da razmišljamo jeste, on je funkcionirao tako kako i mi treba da funkcioniramo. Ja sam kao mlad uvijek nekako rekao da lako je bilo Isusu, bio je Božji sin. I sad kao Bog, jer uvijek su nas učili da je Isus i čovjek i Bog. 100% čovjek, 100% Bog. Ali shvatio sam jedno, da Isus kada je došao i kada je počeo svoju službu, bio je kao i mi. Bio je kao i mi, čovjek. I on je nama svojim primjerom kao čovjek pokazao kako mi možemo tako živjeti. I mi vidimo sada u delima apostolskim i vidimo u poslanicama da stvarno i učenici Isusa Hrista su isto tako živjeli. Čak je Isus rekao da će oni činiti i veće od onoga što je on. Dakle, možemo se barem složiti da smo na istoj poziciji kao Isus Hrist. U Jovanovom evanđelju u 5. poglavlju meni je vrlo interesantno kada on objašnjava, kaže ovako 5, 19 i 20. A Isus im tada reče, zaista, zaista kažem vam, sin ne može ništa sam od sebe učiniti, nego samo ono što vidi da čini otac. Što otac čini, to jednako čini i sin. Jer otac ljubi sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu još veća djela od ovih da se čudite. Da li nam je poznata ova rečenica, sin ne može ništa sam od sebe učiniti? Isus je u Jovanom evanđelju u 15. poglavlju rekao, jer bez mene ne možete učiniti ništa. Dakle, kao što mi bez imena Isus, bez njegovog autoriteta ne možemo ništa učiniti, tako ni Isus nije mogao bez Oca ništa učiniti. Ono što imam, to ti daje. Isus je imao veru u Boga, Oca, i Isus je ono što je imao u Ocu, u njegovom autoritetu, on je to delio ljudima. Postoji jedan problem koji imamo mi hrišćani, a gledam od samog sebe i mogu vam reći da u zadnjih godina se mučim sa time, a pogotovo sada, zadnje vrijeme, mnogo radim na tome da naučim kako su funkcionirali, kako je Isus funkcionirao i kako su učenici, apostoli funkcionirali. Petar se susreo sa hromim čovjekom. Gledamo da taj hromi čovjek uopšte nije imao vere. Sjećamo se, Isus je mnogo puta rekao, ženo, velika je tvoja vera, vera te ozdravila, ili za onog stotnika kapetana rekao, ovakve vere ne nađu ni u Izraelu, tako dalje. Ovdje ne nalazimo da je ovaj čovjek imao neku veru. Ovdje je bila prisutna vera Petra i Jovana, koji su došli i pogledali tog čovjeka. I mi kada se susretnemo, ili ja gledam moj život unazad, kada ranije sada učim i menjam neke prakse koje sam ranije imao, mi obično kada dođemo kod bolesnog čovjeka, kod čovjeka u potrebi, šta onda uradimo? Počinjemo da se molimo. Tako. I onda idemo sa molitvom, kažemo, Bože, molimo te, isceli ovog čovjeka, ili pomogni ovom čovjeku, ili riješi problem ovom čovjeku. I mi se tada molimo.
Mene je to jako zaintrigiralo. Da li je to biblijski? Da li je to nešto što Bog od nas očekuje? Da li nam je On dao takvu zapovest? I sada, kada gledamo ovaj tekst, ovdje ne vidim nigde da je Petar počeo moliti. Ja vjerujem da je Petar bio na molitvi ranije. Da je bio kod kuće na molitvi. Ja znam da je Petar mnogo molio. I to je sve u redu, ali to je nešto drugo. Ovdje se sad susreo sa hromim čovjekom i on uopšte nije molio. On je verom samo sproveo ono što im je Isus rekao da čine. Šta je on ovdje učinio? Kaže, ja srebra i zlata nemam, ali ono što imam. Šta je imao? Ime Isusa iz Nazareta, u koje je on verovao da pomoću tog imena taj čovjek može ustati. I Petar je umjesto molitve ovdje upotrebio zapovest. Ustani i hodaj. I onda je delovao. Uhvatio ga je i sam izgovor, sama zapovest je već delo i plus toga uhvatio ga je za ruku i podigao ga je. Dakle, primetio sam da mi hrišćani, da nas je đavo tu prevario. Kaže, moli se. Jedna stvar je ako sad pastor se moli za bolesnog i bolestan traži molitvu, traži da se moli za njega, da jedna grupa se negdje moli. Ili iza, ili u drugoj sobi da se mole, ali kada ja u ovom tekstu, i ne samo ovom, a sad ćemo proći i druge tekstove, nigdje ne nalazim molitvu. Govorim o toj službi. Nego nalazimo zapovest. Zapovest u imenu Isusa Hrista da se nešto dogodi. U Markovom evanđelju, u 2. poglavlju, 11. i 12. stih, Isus je isto tako činio. Kaže, zapovjedam ti, reče tada uzetomu, ustani, uzmi svoju postelju i hajde kući svojoj. On ustade s mjesta, uze postelju i izađe na očigled sviju. Svi su se čudili, slavili Boga i govorili, takvo nešto još nigdje nismo vidjeli. Isus se nije molio Ocu. Isus je autoritetu Božjem zapovedio. Ustani. Zapovedam ti, kaže, ustani, uzmi postelju svoju i hajde kući. U 1. poglavlju, 25. i 26. stih, onaj koji je bio opsednut, došao je kod Isusa i kaže nam ovako 25. stih. A Isus mu zapreti, umukni i izađi iz njega. Nečisti duh žestoko omlati njime i uz veliku viku izađe iz njega. Svi su se zaprepastili i počnu pitati jedan druga, što je ovo? Nova silna nauka. Samim nečistim duhovima zapoveda i slušaju. Isus je zapovedio, nije se molio. Imamo dalje, znamo ona ćerka nastojnika sinagoge koja je umrla. Isus je došao kod nje, rekao je da ljudi izađu van i onda u 41. stihu kaže, uhvati je za ruku te joj reče, talita kum, što znači, devojko, ja ti govorim, ustani. Devojčica odmah ustade i počne okolo hodati. Biješe joj 12 godina. Svi su se čudili u velikom čudu. U 7. poglavlju također možemo naći primjer gdje Isus je zapovedio. I sad mi možemo i u 9. poglavlju također 25-27 možemo naći gdje Isus zapovedio, nije se molio. I sad mi možemo onako sebi nekako reći, pa da, ali to je bio Isus, jel? To nismo mi. Jel? Međutim, ono što je Isus imao svom Otcu, on je to davao. Ono što ima, to ti daje. Šta je imao? Imao je autoritet nebeskog Oca.
I kao Isus iz Nazareta je to činio. Zapovedao je da se nešto dogodi. Znamo da je Isus Krist dao autoritet i vlast učenicima. Jel? U Mateju Evanđelju 10.1 gdje je poslao učenike po selima, piše tamo jasno, dao im je vlast da isceljuju bolesne i tako dalje. I učenici su otišli i to su činili. U Mateju 28:18-20 vrlo dobro znamo poslanje učenika, jel? Gdje kaže, idite, da nam je sva vlast na nebu i na zemlji, idite, propovedajte evanđelje, učinite učenicima sve narode, krstite ih u ime Oca, Sina i Svetog Duha i tako dalje. To je poslanje, odnosno Isus je dao svoj autoritet koji je dobio nakon vaskrsenja učenicima i nama danas. Svima koji idu za njim. U Marku 16:15-20 također kaže, idite, propovedajte, stavljajte ruke na bolesne i činite ono što ste vidjeli da sam ja činio. Nije sporno da smo dobili autoritet. Možda je to jedna tema za propoved, ali želim da samo spomenem sada, autoritet u imenu Isus ima svaka nanovorođena osoba. Svako ko je primio Svetog Duha u svoje srce, svako ko je hram Svetog Duha, on ima svu Božju silu. Sve je u nama. Ja sam, nažalost, posle mnogo godina hrišćanstva tek shvatio da sila Božja jeste u nama, a ne u nebu. A godinama sam krivo molio, jer taj đavo je prevarant teško. Toliko je prevarant. Mnogo godina sam molio, Bože, pošalji silu svoju. A znate šta time kažemo? Da Duh Sveti u nama nema sile. Jer ako treba da Bog pošalje silu, onda je u nama nema, jel tako? Razmišljajmo malo o tome. Sva sila, jer kada pročitamo tamo Efežanima 3:20, kaže sila Božja koja je u nama. Jel? U prvom poglavlju isto kaže da nas je blagoslovio svakim blagoslovom neba svom silom. I u 1. Petrova, odnosno 2. Petrova 1:3 također kaže njegova božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost. Spoznajom Isusa Hrista, spoznajom tog autoriteta koji imamo u njemu. Dakle, sila Božja je u Svetom Duhu. Jer se slažemo. Gdje je Sveti Duh? U nama. U nama. Gdje je sila Božja? U nama. Prihvatimo verom to. Nemojmo dozvoliti da nas đavo vara. Ohrabrimo se. Sila Božja je u meni, jer je Duh Sveti u meni. Šta je potrebno da činimo? Verom aktiviramo tu silu. Verom da je aktiviramo. Kako? Pa na pravilan način. Jel? Ako jedan automehaničar ne popravi auto točno po propisu kako mora da popravi neki deo, taj auto nikad neće raditi. On mora tačno odraditi ono što nalaže ta mehanika. Isto tako i u duhovnom životu. I pitao sam se mnogo puta, zašto se isceljenje ne dogodi? A shvatio sam posle, mi je Bog pokazao da nisam radio dobar postupak. Jer sam molio kad sam trebao zapovedati. I ovdje nas sada Božja reč uči da trebamo zapovedati. Kaže nam ovdje, ono što imam, to ti dajem. I sada gledajmo. U imenu Isusa Hrista Nazarečanina ustani i hodaj. Je to molitva? To je zapovest. Šta ta zapovest znači? To znači da Petar je imao veru u Isusovu moć. I da verovao je kada on kao Božji sluga zapovedi u imenu Isusa iz Nazareta da će se to dogoditi. Gdje je naš problem? Mi to ne verujemo. Jer to ne činimo, je tako?
U imenu Isusa Hrista ustani i hodaj. Jel? Moramo učiti od samih apostola, od Isusa Hrista, kako da zapovedamo bolesti da nestane. I ne samo bolest. Ja sam uzimam kao primjer mnoge druge stvari u našem životu. I kada uzmemo malo biblijske stihove i kada gledamo, zaista svugdje se tako događalo. Kada je Petar ovo uradio, dao ovu zapovest, onda je uzeo za ruku tog hromog i taj je prohodao. I normalno, ljudi obično su mislili da je to njegova moć. I zato u 12. stihu Petar kaže, zašto ste uprli pogled u nas? Kao da smo mi svojom snagom ili pobožnosti učinili da ovaj može hodati. I onda u 16. stihu daje odgovor i kaže, i zbog vere u njegovo ime, to jest u Isusovo ime, upravo je Isusovo ime učvrstilo čovjeka koga vidite i poznajete. Za mene je to strašan šok. I mogu vam reći da postoji već neko vrijeme kada sam počeo da primjenjujem zapovest. Kada primjenjujem. Kao svaki učenik koji počinje da nešto novo osvaja, ide to teško. Ne ide to tako lako iz početka. I mogu reći da na osnovu iskustva koje imam do sada, dosta ljudi su bili isceljeni, neki su bili oslobođeni od zlih duhova, nekad se to nije dogodilo. I mogu čak reći dosta često se to nije dogodilo. I nikad ne mislim da je problem u Isusu, u imenu Isus. Najvjerovatnije i siguran sam da trebam još učiti. Trebam još podići veru. Jer kaže, vera u njegovo ime. Upravo je njegovo ime, Isusovo ime je podiglo tog čovjeka da može hodati. Dakle, mi smo neko ko verom tu Božju silu koju je on stavio u nas, time što nam je dao Svetog Duha u nas, da to prenesemo na tamo gdje je potreba. Dela 9, 40, 41. Petar se susreo, znamo, sa onom Tabitom koja je umrla. Tu imamo jako interesantan opis. 40 i 41. Petar istera sve van, te kleknu i pomoli se. Dakle, Tabita je umrla, jel? Bila je mrtva. Zvali su Petra da dođe i Petar je sve sklonio van i onda je kleknuo i pomolio se. I onda je završio molitvu i onda je se okrenuo, kaže, zatim se okrene prema mrtvom telu i reče, Tabita, ustani. To je zapovest. Želim da danas naučimo. Molitva, mi dižemo veru. Molitvom dolazimo, da kažem, u bliži, jasniji kontakt sa Bogom, sa njegovom silom. I onda sledi sljedeći korak. Zapovest. Da zapovedimo u imenu Isusa Hrista. U 14.8 do 10 nalazimo sljedeći događaj. To je bio apostol Pavle. Ko se sjećate, ona žena gatara neka koja je hodala iza njega i stalno pričala, dobro je pričala, meni je to uvijek interesantan tekst. Ona nije loše o njemu pričala. Jel? Međutim, on je, zato što je imao Svetog Duha, preko Duha, kaže, raspoznao je Duha koji je u njoj i onda se, kaže, i onda se obratio njoj. A u 16. poglavlju je bilo kada je Petar rekao, 17. i 18. stih, ta je robkinja, idući iza Pavla i nas drugih, vikala, ovo su ljudi sluge najuzvišenijeg Boga, oni vam navešćaju put spasenja. To je ponavljala mnogo dana.
A Pavla to ogorčite se okrene i reče duhu, zapovedam ti u ime Isusa Hrista da izađeš iz nje. U isti čas izađe duh. Za mene je ova istina jako, da kažem, promenila moj stav prema toj temi. Nisam toliko, evo 45 godina sam u crkvi, od svoje 15. 16. godine sam već počeo da propovedam i tako dalje. Nikad nisam shvatio i nisam znao, nisam naučio da u stvari postoji molitva kao nešto jako bitno i da postoji zapovest. Da sa zapovešću trebamo nastupiti prema određenim problemima. Dela 19:20 je jedan stih koji kaže: tako se reč Gospodnja silno nastavila širiti i pokazivati svoju snagu. Želim da pri kraju kažem kako možemo sve ovo malo sumirati, na što možemo u našem životu da napredujemo. Ono što imam, to ti daje. Jako je važno da se zapitamo svako sebe. Šta ja to imam u imenu Isusa Hrista? Šta imam? Imamo svi jako mnogo, ali nismo svjesni i nismo naučili kako to možemo koristiti. Kako možemo delovati u tome. Postoji 4 stvari koje želim da razmišljamo i rastemo u tome. Prvo je molitva. Molitvom, kada smo u svojoj klijeti, u svom tihom času, da molimo da nam Duh Sveti otvori oči našeg uma i oči naših srca. Da možemo shvatiti šta sve imamo u imenu Isusa Hrista i da nam Duh Sveti da nam pokaže kako i na koji način možemo delovati. Što trebamo činiti? Da li je to samo to naše redovno dolaženje u crkvu, ode doma, da se pomolimo pre jela, pre spavanja i ne znam, u crkvi možda, neki se mole, neki se ne mole, bar kod nas je tako, u crkvi nažalost, i to je to. Gospod nam daje mnogo, mnogo više. I želio bih da vas izazovem danas. Izazovem u sa jednom pozitivnom vešću. Isus želi da deluje silno kroz svakoga od nas. Isus želi da deluje silno. Naučimo kako to može biti. Na molitvi se diše naša vera. U čitanju reči Božje se diše naša vera. U razmišljanju, dozvoljenju da Duh Sveti ispunjava naš naše srce, mi ćemo rasti, spoznaćemo neke stvari i prihvatit ćemo ih u naše srce. I tada, puni vere, počet ćemo da delujemo. Počet ćemo da činimo ono što je Bog nam zapovedio da činimo. A Bog nam je zapovedio da idemo i da propovedamo radosnu vest. Na poslu je jedan muž i žena rade u istoj firmi kod mene i jedan dan sam njenog muža trebao poslati za Skoplje nešto da odnese i on je došao kod mene, kaže: ne smijem da odem, molim vas direktore nekog drugog da ode, moja žena nije dobro, ona tu radi, ali ne smije ići sama kući. Ona je došla iznenada, da kažemo iz ničega, najvjerojatnije neke đavolske varijante su bile, jer sa nekog slavlja je išla kući i odjedanput je uhvatio strašan strah i pala je u takve depresije i takve teške trenutke da je već, da kaže, nešto me, kad sam pričao posle s njom, kaže, nešto me tera na samoubistvo. Kaže, ne smijem ni TV da upalim, ne smijem ništa da gledam, strašan strah imam. Išla je kod jednog psihijatra, kod drugog psihijatra, ne znam kakve sve lekove.
došla je na posao, ona je šivačica, jel? Na pola vremena morala je opet uzeti lijekove da izdrži do 2 sata, od 6 do 2 ili 7 do 3. I to stanje je bilo. I onda sam ja rekao njenom mužu, rekao, čuj, ako želite, dođite kod mene doma, pa ćemo razgovarati, rekao, ja vam mogu pomoći. Pitaj ženu da li ćete doći. I sljedeći dan ga pitam, kaže, da, doći ćemo, mi se hvatamo za slamku. Jel? I došli su kod nas, pojma nisu imali kao pravoslavni hrišćani, ništa o Isusu Hristu. Ništa o duhovnim zbivanjima, o duhovnim kretanjima i tako dalje. Mislim da 1 sat sam potrošio da im propovedam riječ Božju. Da im objasnim zašto je Isus Hrist došao, šta je učinio na krstu, zašto je vaskrsnuo i tako dalje. I da im objasnim da njeno stanje je duhovno stanje za koje je Isus umro na krstu i koje može da je oslobodi. I kad sam to sve objasnio, pozvao sam ih nju, pa posle i muža da se pomole. Jel? Pa ne znaju da se mole, onda sam ja, nekako još to je bilo dosta ranije, onda sam ja molio pa su oni ponavljali. Ja pola srpski, pola makedonski, a oni su čisto makedonski prevodili. Ali su se pomolili, jedan i drugi, i kad se pomolili, kad su predali, ja sam tražio da čine pokajanje, da zatraže Isusovu pomoć, da iskažu, da veruju u Isusovo vaskrsenje, kao što nas uči Božja reč. Jel? I kad su to uradili, onda sam stavio na nju ruku i samo sam zapovedio, ti zli duše koji ste, ili zli duhovi koji ste u njoj, u imenu Isusa Hrista izađite. Nemate više prava nad njom. Proglašavam slobodu u imenu Isusa Hrista nad njenim bićem, celom osobom. Amen. Ništa se nije dogodilo. Mislim, ono što ovdje čekaju sad tu, ne znam, vike, vamo, namo, ne. Ništa. Ona je otišla kući, čuli smo se, pitam je sljedeći dan kako je, kaže, sve je otišlo. Potpuno zdravo. Aleluja. Posle, da malo shvatimo koliko je i molitva bitna, ja sam im dao neke upute, ali znate kako, osoba koja prvi put nešto čuje, koliko zapamti, koliko ne, dao sam neke upute, ona, onako kao učena pravoslavka, je posle 10 dana, znači to je bilo negdje, ne znam, utorak, četvrtak, pa onda one sljedeće nedelje, je ona iz zahvalnosti, pazite, iz jedne najbolje želje je otišla u crkvu i ponovo se poklonila tamo, kao da se zahvali. U utorak već joj je krenulo nazad sve što je bilo. Sve, sav strah, sve to. I mi smo, baš Ana i ja, u četvrtak krenuli u Srbiju kod dece i Ana kaže, Duh Sveti ju je vodio i kaže, ajde da nazovemo, Duška se zove, da nazovemo kako je. I nazove, a ona sva bila u lošem stanju. Joj, loše sam, sve mi se vratilo i tako dalje, i tako dalje. I onda sam ja rekao ovako, vidi, ja ću sada javiti, ja sam na putu, mi dolazimo u ponedjeljak nazad, utorak dođite kod nas, ponovo. Ali, sada te molim, otvori YouTube i slušaj hrišćanske pesme i slavi Boga. To ti čini. A ja ću javiti mojim braću i sestri, nekoliko u crkvi, da se sad molimo, da se mole za tebe. I Gospod će te ponovo osloboditi. I baš smo bili usred Skoplja, u gužvi, kad je taj razgovor se dešavao, i onda kad smo izašli prema Kumanovu na autoput, i onda na autoputu sam ponovo zapovedao tom zlom duhu da izađe i da nestane. Poslije smo se čuli sa njom, kaže ona da otprilike posle pola sata kad smo se čuli, je sve opet nestalo. Kad je nestalo? Kad je bila zapovest da mora da ode u imenu Isusa Hrista. I do danas je ta žena potpuno slobodna. Ono što ja ne razumem do danas jeste nikad nisu došli u crkvu.
našu crkvu. I ne žele doći. Zašto? Ne znam. Ali znam da je slobodna, znam da je Isus iscelio i znam da funkcionira ono što nam piše u Bibliji. Me upravo Bog naučio da postoji, dakle, vreme molitve kada mi se približavamo Bogu, kada se ispunjavamo Duhom Svetim, a što više se ispunimo Duhom Svetim, a znamo kako se ispunjavamo, kroz slavljenje, kroz čitanje, kroz molitvu, jel? U prisustvu, našem nekom intimnom prisustvu sa Duhom Svetim, mi se punimo. Slušajući riječ Božju u crkvi se punimo Duhom Svetim, čitajući riječ Božju se punimo, učeći riječ Božju se punimo, propovedajući prijateljima na ulici se punimo Svetim Duhom. Svaki puta kad bilo kakav kontakt imamo sa Božjom riječju, sa molitvom, sa Duhom Svetim, mi se punimo Duhom Svetim. Zato je važna i molitva i sve to da budemo što jači, jer nam tada vera raste. A vera nam je dovoljna kao malo sinapovo zrno. Jel? Dovoljno. Ali šta je potrebno? To sinapovo zrno može da bude 2000 godina na stolu i ništa se neće dogoditi. Ali ako to zrno, kakva god da ti je vera, nemoj da budeš prevaren od đavola. Ja imam malu veru, pa tu malu stavi u zemlju. To sinapovo zrno, to malo što imaš, počni i zapovedi. U imenu Isusa Krista i dogodit će se. Jedan pastor, poznati pastor kojeg stvarno Bog jako upotrebljava, rekao je jednu rečenicu koja mene ohrabruje. Kaže, ako si se 9 puta molio za nečije isceljenje i nije se ništa dogodilo, kaže, 10. puta se moli kao da se 9 puta dogodilo. Idi napred, probajmo, učimo, učenici smo Isusa Krista. Učenici su, niko od nas, ja evo imam unuku malu i čekam drugu unuče sada, i šta god to dete uradi, kako šlampavo, nezgodno, ovo ono, uvijek se raduje. Uvijek nam je puno srce kad gledamo kako to sad ona pokušava nešto kao odrasli da napravi. Tako, puno nam je srce. Koliko je Bogu puno srce kad ti probaš da ispuniš njegovu riječ. Pa makar traljavo, makar ne uspe, makar to nije to, ali on gleda i kaže, bit će nešto od njega. A ovaj što samo sedi u crkvi i vrti palcima i ništa ne pokušava, od njega nikad se neće ništa dogoditi. Je tako? Ako krenemo i počinjemo da učimo, tada će biti. Dakle, molitva, vera, propovedanje riječi Božje. Govorite riječ Božju. Ja ne znam da li mi prođe dan na poslu, sad govorim na poslu, jel? Da nekome ne kažem nešto. Prva stvar koju, znate, tu je običaj, imate jako dobar običaj, kako si što praviš. Jel? Ja obično šokiram ljude sa mojim odgovorom. Zašto? Pa zato da odmah imam šansu da im nešto kažem. I oni kažu, kako si? Ja kažem, nisam dobro. Kao, što je? Šta ti je? Znači, probude se odmah. Jer vidim da kad ljudi kažu, kako si dobro, niti ne slušaju šta kažem. A kad kažeš, nisam dobro, a šta ti je? Ja sam odlično. Ja sam odlično. O, blago tebi. Pa kad je Bog sa mnom, ko će protiv mene? I već počinje priča. Nekad ništa, nekad nešto. Ali jednostavno, ne znam, ja nisam pecaraš, ali volim da koristim tu sliku. Taj baš moj prijatelj od zeta, otac, on 10 štapova stavi tamo. I šta, mislite da svaki dan sa svih 10 uhvati? Nekad sa jednim ili dva nešto uhvati, jel? Ali on ih stavlja. Zato i mi jednostavno govorimo riječ Božju. I dajmo neku rečenicu, uvijek kad imamo priliku, kad razgovaramo sa ljudima, kažemo im nešto. Bacimo tu udicu, nešto da zagrizu. Jer ako i mi nešto ne kažemo, neće zagristi. Kako si? Jesi bolestan? Želiš da se pomolim za tebe? Nikome još nikad u životu nije odbio. Nedavno smo, jedna
naša i prijateljica, ali je i radnica, imala neki problem sa rukom i mene 2-3 dana, ja sam vam mnogo iskren. Mučio sam se da li da je pozovem, da se pomolim, da stavim ruku na poslu na nju ili ne. Imao sam borbu, eto. I onda sam ipak rekao, ajde, pozvao sam je u kancelariju, rekao sam joj, želim da se pomolim za tvoj bol koji imaš tu. Stavio sam ruku, pomolio sam se za nju, zapovedio sam i rekao sad možeš ići nazad da radiš. Jel? Neki drugi dan imamo jednog majstora u drugoj tamo firmi koji to jutro me nekako Duh Sveti mi je dao na da molim za njega. On nema oko jedno, povređeno mu je bilo i nije imao oko. I sad ja sam molio, Bože, daj mu novo oko. Jel? I dođem na posao i sad on dođe i kaže, Darko, hoću da razgovaram s tobom, ajde. I sad on tu ima neke probleme sa tim okom, želi da to na koje ne vidi, mora kod lekara, mora na neke operacije i tako dalje. Ja kažem, vidiš, ja sam se jutros molio za tebe. U meni je Duh Sveti dao da se jutros molim za tvoje oko. On je ostao šokiran, jer gdje bi to direktor očekivao, jel? Sad direktor moli za radnika, on je majstor za mašine i tako. I onda sam, to je bilo u pogonu, znači 65 žena, gledate ovako, svi, jel? I sad meni Duh Sveti kaže, a hoćeš se sad moliti? Hoćeš staviti ruku na njega? Hoćeš to sad napraviti? Tu, na ovom mjestu, jel? I nekih možda 20 sekundi sam imao borbu u sebi da ne. I onda kažem, pa zašto ne? Jel? Ja kažem njemu, rekao, Bog nas je stvorio, Bog je svemoguć, Bog može i tebi oko da napravi. Želiš da se pomolim? Ja sam stavio ruku, on je rekao, da, stavio sam ruku na njega, pomolio sam se za njega, nije dobio novo oko, ali je dobio neko plastično i dobro mu je za sada. Pričam vam to zato što ima događaje kada se ništa ne dogodi. Ima kada se nešto dogodi. Molili smo za isceljenje noge, koljena i ozdravio je. Molio sam za mnoge stvari, nije ništa se dogodilo. Ali jednostavno, da, pretprošle nedelje, sestra jedna je zvala i kaže, dobila sam temperaturu, pre toga imala koronu, pa se kao da je se vratila. Jel? I ja sam, žena je s njom malo pričala, pošto žene malo više pričaju. Duže, jel? I onda sam ja rekao, da se pomolimo u imenu Isusa Hrista i to je to. Šta sad to ima da nešto puno? U imenu Isusa Hrista temperatura odi iz nje. Jel? I temperatura je otišla. Ona je ostala zdrava. Zašto se nekad dogodi, nekad se ne dogodi isceljenje, ja ne znam. Rastem u spoznaji Isusa Hrista i u delovanju. I zato molitva, vera, proklamiranje reči Božje i delovanje. Moramo nešto učiniti. Petar je uhvatio za ruku i podigao ga je. Isus je onome namazao oči i tako dalje. Proučite malo Bibliju. Proučavajmo i gledajmo kako je to svaki korak koji je Isus radio, učenici koji su radili, kako su oni radili i mi tako radimo u imenu Isusa Hrista i počet će, verujem, mnoge stvari da se dešavaju drugačije. Zato neka, možda sljedeći put kad dođem, volio bi da čujem svjedočanstvo. I vi od mene i ja od vas. Jer se slažemo da smo učenici Isusa Hrista. Hoćemo napredovati. Uzmimo reč Božju, čitajmo reč Božju, proučavajmo i kažemo, znate, mene ova tema današnja progoni me već duže. Ono što imam, to ti daje. Šta imaš? Svi teoretski znamo šta imamo mnogo, ali praktično, šta imam što mogu dati unesrećeno, izgubljeno, zarobljeno, čovjeku koji je u potrebi?
šta mu mogu ja dati? Imamo ime Isus. Kao što je Petar odgovorio i svećenicima, i vladarima, i svima narodu, što gledate u nas? Ja sam samo čovjek kao i vi. Ali ime Isusa Hrista je autoritet. I u njegovom imenu ovaj hoda. U imenu Isusa Hrista, Isus je taj koji stoji iza svoje reči. Iza onoga što je obećao. A od nas traži da to samo sprovedemo u naš svakodnevni život. Evo, neka ovo bude jedno ohrabrenje za svakog od nas. Amen.